Ista borba zahteva, kad se zaseda, da se peva. Strofa, refren, replika. Kad god u Skupštinu dođe ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, on ispuni očekivanja poslanika, a i oni njegova. Red srpskog sveta, red podela po nacionalnoj osnovi, uz obaveznu napomenu da to nije bila namera. Red divljenja predsjedniku Aleksandru Vučiću. U takvom jednom danu, kada je na dnevnom redu bilo 5 međunarodnih sporazuma, u raspravi je bilo šta što nosi pridev srpsko, pomenuto 158 puta, a Vučić je pohvaljen 90 puta. Ako mislite na srpski svet, ja čvrsto verujem da je stvaranje srpskog sveta kao jedinstvenog političkog naroda nasušna potreba Srba. I u tome nema pretnje. Obično sa srpskim svetom imaju problem oni koji nisu završili etničko čišćenje. Pa im i tih 4% Srba smeta. Obično ti imaju problem sa srpskim svetom. Srpski svet je moja ideja. Nije ideja Vlade Republike Srbije. Parlament Republike Srbije se nikad nije izjašnjavao o njemu, nikad nije glasao ni o čemu sličnom. Mogli ste biti kreativniji kada ste davali ime, to ste prepisali od Turske. Turska je prva koja je zvanično odabrala pojam turski svijet i to imaju čak i ministarstvo Türk Dünyası, imaju ministarstvo za turski svijet. Ne znam što ste fascinirali Turskom. Znate kada je bio predsjednik Vučić da oda počast u Srebrenici, kada je otišao u Srebrenicu, kako je prošao, a kad došao Izetbegović u Beograd, šetao je knez Mihajlovom, nikomu nije ružnu reč dobacio. Svakog dana i svakim potezom pokušavamo doprineti međunarodnom ugledu Srbije i očuvanju mira i stabilnosti u regionu. Verovatno ste zato i vi već godinama politički partner i Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Ne mogu, a da ne čestitam predstavnicima Srpske liste na ubedljivoj pobedi na izborima 17. oktobra na Kosovu i Metohiji i ovi izbori su pokazali da su Srbi jedinstveni kada im je najteže, da veruju u politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića. S jedne strane imate lopove, prevarante, lezijedoviće sa računima na Mauriciju i još 56 zemalja koje predvodi Dragan Đilas i Vuk Jeremić, a na drugoj strani imate većinsku Srbiju normalnih ljudi koji žive od svoga rada i koje predvodi Aleksandar Vučić. Na ovakvim sednicama kao napredak se može izneti podatak da je vanparlamentarna opozicija u negativnom tonu pomenuta tek oko 70 puta. Za Otvoreni parlament Mirjana Nikolić.